no bonun nilha pha tuna video sim dio choi la tu manipura dinga Federation of Haomee hon pillar khat tun do wa pana koi macha hi alung dam thei ta lo hi ji ja social media hi an lang hoi lai ve jong leo chun Federation of Haomee te thil bol hi adi lo ji a hi ama ho hi Facebook dung hi an lang hoi lai lai yo la ta kinil to a muslim ho hin pillar hi na bodoh diu ham a hi lo la mon ro sin ki po ding hi tia Kwakta CSO lam kai hon ase na Kwakta ka ti toy ho lam Kwakta he na cha Kwakta CSO na se na chi pen he tu ni ai ni keulim khom di win pela video he na video tivin a video vet chaiten la ya twa Kwakta CSO han thu phone now chi pen he na vet khom di ho pela video hi ana video tivin chiteng da ni keulim khom di tal te pela video na vet tal te guys MLA Marina indigenous pillar asida meitei Pangal ki ming hapsan gadabani natragana pillar asi lauthok kadabani asigi daita sumoi Marina pugadabani ming Ayazuddin Fundroi mayom ay Anjuman Islai Muhasira ki publicity secretary ni ngasi state asida watho oriba Federation of Haomee na sahom mungda Manipur ki indigenous pillar mayung liba asigi matangda ekoi all Kwakta ki CSO apun mamifamaga ngasi press media ki kuthangda wafam khara thamjari state asigi government na indigenous ne haina gazette notification thoktuna lauthokraba meitei Pangal bo na thairam laga yunglibe indigenous pillar asi Federation of Haomee Manipur na khudakta modification tawduna sarkar na sakhang loba meitei Pangal bo hapchin gadabani Federation of Haomee na sinba program da honorable MLA Marina yausil laga kanana karamba organization na amadi kanagi government na Manipur gi indigenous group asi sina yauroi haibagi warep launaba authorize tawkibage haina su sengdokadabani amadi MLA Marina indigenous pillar asida meitei Pangal gi ming hapsan gadabani natragana pillar asi lauthokadabani asigi daita sumoi Marina pugadabani leipak asi organization kharana tawning bata tawba yade rules of law lai haiba rules of law leiba leipak ni haina khangan ba matam hojikti aurakle government of Manipur na su Federation of Haomee na tawning ba tawbada ayaba pirabra haibagi wahang amasu chauna lagi maramdi jati kharana indigenous ni kharana nate haina Federation of Haomee na lepada tumin leithokpa logi matungina action lobada amasung representative phauba phongna saugatli haibagi social media da hairakpa launarakpa sina hangdaba yadaba tanja ama lakpadagi hangjabani tokhai taba yararoi daba awabada su nungaibada su saruk yaminaduna sahi lisang sitna lakraba meitei amadi meitei Pangal ani gi marakta lanai interest kharada yumpham oiraga tokhai tanaba siliba Federation of Haomee gi mathakta logi matungina lokhatlakpa yabe action laubada Kwakta da leiriba CSO singna lokhatlakpada maduda leipak ki law and order da sokpa lakpa taragadi Federation of Haomee na daita pugadabani to chu a video ho chi na vet so sai so ke ding hitan la Kwakta CSO thu phon naw ne hi tabang hi na tu la tu a Manipur thu boina Federation of Haomee in Sawangbung in Far East a indigenous pillar atun do chungchanga all Kwakta Muslim CSO kato khom uvin press media aga thulut naw kain phon do diu a hi tia se Jaban la marahon say kinahin state government indigenous ahitia gazetted notification aso do sa meitei Pangal ho kinot thaba indigenous pillar Federation of Haomee lamkai na kitungsung chunga kiji hona sim tu dio ahitia hi meitei Pangal hon thu pi o na jaban la cha say kinahin meitei Pangal injong najao sa dio hi Federation of Haomee program asim na MLA mili zawo jongchu ama hoin koi organization koi government in ase indigenous ahi poiti thu nanu ham tia ase kin na jabala la ase kin su thing na khat nei nei wa chule program gazao MLA li ho no meitei Pangal minjong azao sa dio hi khuti lo le che pillar kitung hi ala do diu monazo se
MLA mili ho chen akipo diu hitia se na chbala se kine gamuma organization khatle ni ano ba bol the thila hi po hitia se na rules of law o me ti hi het jing na hi tia se na chbala government of Manipur in zong federation of Haomee ho anop nop abol the dinga phalna pi ngom tam ti thu do tam pi om tai nam khat chu engineers a hi adang khat chu a hi poi tia federation of Haomee na phon do lunga jong thip chet in um ve dan dung zui a mathe hilo ham MLA ho jong federation of Haomee ho thil bol hi to sot anga bu tam social media a ki se tam hle ta pang meitei pangal meitei hi aki hian the hi poi kum asang sanga hung chang khom anok ba ha hin tho khom hi ta win ama ho mi mal phat chom ding a na tong federation of Haomee hi government dan dung zuin achung thu kitan hen ta he Kwakta CSO hon ase hi na kan chu hi Kwakta CSO hon thulu ani naw he chubala chila hen nga se ki nya khat ga zep lut ging khiten federation of Haomee ho lungput dan hi ga net so ke de chamna hung loading a hi na ku ki zo cha te mana muslim pangal ho jong ahin mi thi panu hi ta ben to ha ama ho hen e ho ni aban he ahin mi ong hin ni mai thi hin pangal ho in na federation of Haomee ho thil bol na meitei la ong meitei kiti ho cho ho amin no azao lo ji wa ama ho hin social media hi la ho la ong kinil wa hita hi ki boizing hita ben ma ho he phak ti na hi ki kap ni piti diam ama ho ka ong boina nyaw ni ong so yang ta na sia Manipur sungo ama ho chi pillar ki tun ja hi alung hang a hi lo la ke homing azau poi pillar chu a hi lo dengal na phu lu de ai lo na su mang de na khet thu di tia hi ase hi na chan chu hin tin tunia video iga ke holim khoma iga ase khom so ki pa omin abula pan atop chana ehne vet pi ho chunga ki pa thu vel in kan si hi ti ban ka channel subscribe nai lo hon nong lung si ten like subscribe hon ne na bol pi jing ding ki tim bin tunung tu ba nong la nin support jing ding kai jingin hi je nin support jing ding nang ki tim be ayong tunia video ko ga bol lo the chu chan chan tin tunia ding hi chan chai ta guys na bon an ban se ta ben